Penong ka jingthang mumti ka bri nyo trep ha nong ston minin ka janmi ka kharlai trik naila ar jarpar ha ka por ndru beje janmien Pantena bagurong yata si lingko nya pojong uba Cheres thank Lesa penyakit akiru bung pincu ya kasna tang nomor ka jing price new ya u ong kiwe wat shem ni ka an haki ti ganti menta wale palat damat hi ko sarkar ai no kai phot ba khi qua cái chính sách ai nữa cái và cùng cái chính sách sai pada hakali kecu hi ga singi house nam arhanjar arpoi habakun kini ga singi ulo badum ulo tapluk ya kayeng gasan jong ba cheris tafil thangkhiu maso ban pauru ulo badum wan sertap lang kum ya gar yang hi berkawai kum kebat bunrun kum namalam ni tempau mengidap kejeng sokya ke bejer harbai dei bat kejeng sya penyap klep jong ni samlarang ba unang alam unang dawa like lot ya gari khasi kejeng sen min kunggari India min porake ya kata kejeng like lot rega soang pi ko kisamla ni hade mitanya pajak ya kejeng like lot Gidaya yang ketum kasih dan penerang insiden hadu mentak tempat ulang ke standstill agreement ke IOA dan sen upaya wiklif sen wadawa hakipar miswa hadu mentak ke sarkar India ke kindau thalai kata ki on ni banyin wa ikini kilama dongari India hakit teluyung gijangi hangahi marwai ngasul bakalong ke bapasya ngamjaya unang pesari kerana dan hak mengakiran freedom of speech and expression tertuang ke constitution jong kari India hak artikel ke bakat kendai kuntisama masukwa ban azimut ya bi hak haji syah bangin wa itu dilama kerana lana prisno bapidentkan banda ya kalama India penentang ro bendalang berkelamayong lagi yang jongpe dan pentau bangi kun kejat benro nidam hapdan kasau kasian nampak ben kiten benro masuk kwa benong ba benpa ya ka kubar ya ka yeng kesan jong ba cheris tafil thank you bawatlah Uhman jongpi lani ukpa jongpi kum kayeng kesan dan so nasla pertai mereka kertang bat kanam ko jong u kayaisa syirta hani kum kisan la jong kabru nyotrap dan kini kikinten kublai shiben kublai syajar go Islam kari bat kejat